radio to bezvoljno, bez nijeta, pa to nekom drugom, to ne bi valjalo, dakle. Ne, vjernik mora da radi ono što radi ponizno, skrušeno, s krajnjom poniznošću, dakle sa strahopoštovanjem, sve svoje ibadeta, naročito namaz. Iz te poniznosti proističe osjećaj stida spram Allaha dželešanuhu, stvoritelja svemogućeg koji nas je darovao s tolikim darovima i tolikim blagodatima, pa da onda te blagodati ne koristimo u ono, dakle, što vodi ka njegovoj srdžbi i čime se ne može postići njegovo zadovoljstvo. Sljedeća osobina koju iznosi ovaj ajet kao osobinu onih kojima je Allah pripremio magfirat i koji čeka velika nagrada čija će djela primiti, jeste wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati. Da su oni koji udjeljuju sadaku i onu propisanu, dakle obaveznu, koja je farz, kao što je obaveza, dakle zekijat i sadakatul fitr, a i onu dobrovoljnu sadaku koju čovjek daje. Isto, dakle, odnosi se i na muškarce i na žene. Al mutasaddiqina wal mutasaddiqati. Interesantno je, dakle, da mnogi ljudi kad je u pitanju zekijat i ovi vitri, imaju pogrešan pristup. Pa kažu, ne znam, dođe i kaže, evo vitara, ne znam, nas ima toliko i zna se tamo koliko određeno ima u nas u Bosni i u vas u dijaspori ili tako. Evo za svaki član toliko, kaže, evo ovoliko, a ono kaže od zekijata, pa eto kaže, evo još i zekijata ovoliko, znaš. Zaokružiti ovako bez... Zekijat je nešto što se mora precizno izračunati. Allah dželešanuhu naziva zekijat, kad definiše zekijat, kaže da je to hak, wa fi amwalihim haqq. Da je tuđi hak u tvom imetku, u mom imetku. Tuđi hak. Nešto što nije tvoje. Nije moje. Ako imaš, podležeš tamo na nisab da se dakle, da podležeš u, dakle, iznos koji je, jel tako, koliko ove godine hađi Hamza Efendi? 1450 eura. 1450 eura. Da je to pregodinilo, dakle, da se to prošle godine u Ramazanu imao, dakle, i ove godine ga imaš, isto na početku Ramazana ga imao opet taj iznos, dakle, ta iznos je više od toga. Od toga se 2,5% mora dati. Dakle, to je na imetak. Sada ne govorimo o zlatu, ako se zlato čuva, to je posebno priča, i trgovačka roba. Trgovačka roba. Automobili, materijali, ne znam što je, to sve podliježe zekijatu. Čak i kuće, ako bi čovjek kupovao kuće i stanove, s ciljem da trguje sa njima, da trguje da i to podliježe zekijatu. I to se mora precizno izračunati. Zašto? Jer ako hoćeš da ti ostatak, da ti tvoj imetak bude halal, moraš od njega odstraniti tuđi hak. Allah dželešanuhu, dakle, kaže da u imecima vjernika, kad opisuje pravi vjernik, kaže to su oni koji priznaju, koji znaju, koji prihvataju da u svojim imecima imaju tuđi hak, pa onda taj hak daju onima kome on pripada. I zamislite sada, ne daj Bože, da neko hrani sebe i svoju porodicu sa onim što to je tuđi hak. To je strašno. Mi poposno ovako osjećamo, jednostavno zadnjih godina kako ovako po čaršijama mahalskih, ne znam, u Sarajevu, u Zenici, u Travniku, bilo i tipara i obrtala, sve što ljudi se žale, nema. Jedan od razloga što Allah dželešanu uskačuje na faku ljudima i cijelim, dakle, zajednicama i nahijama, jeste upravo zbog toga što odbijaju da daju zekijat. Neće da daju zekijat. A zekijat se mora dati. Dakle, to je nešto što proističe iz vjere u Allaha dželešanu. Dalje Allah dželešanu iznosi sljedeću osobinu, pa kaže da su to vassaimina vassaima, da su to oni koji poste i one koje poste. Dragi sestre, vidite ovdje, vi se spominjete odmah, dakle, u istom kontekstu, dakle, gdje se god spomene u muškom rodu spominje se i ženski, a to je s ciljem iskazivanja važnosti vama, dakle, i da je vaš stepen, dakle, u islamu kojim Allah dželešanu, dakle, odredio doista dostojanstven i visok. Oni koji poste i one koje poste. O postu se puno govorilo. A i treba da se govori jer je to jedinstven ibadet. Jer vidite, mi svaki ibadet koji činimo, on je na izvjestan način vidljiv. To je neka radnja koja se vidi, osim posta. Recimo kad klanjamo,
Vidi se to. Vidi se kad klanjamo. Namaz ima formu. Kad dajemo zekijat, opet se vidi, ima tamo forma, nekako god da sakrivamo, jel tako, ali one kad je u pitanju je bolje sakriti ili tajno dati, ovdje ima pravilo. Kad su u pitanju farzovi, farz je bolje javno činiti. Nek se zna. To nije tajna nikakva. A sadaka koja je dobrovoljna, dakle dobrovoljni ibadet nije bolje sakriti. Zato jeste, dakle kad se džemat ima, kad se u džematu klanja javno, dakle, kad se zekijat daje, dakle ono što je, kad je hadž, dakle farzovi njih treba pokazati, to su obilježja islama, dakle, i njih javno čovjeka čini, ima punu nagradu. Dok one dobrovoljne ibadete kad čini na file ili nekom još na sadaku ili ovako, to kad tajno učini, onda je to bolje da tajno učini kako bi u sebe, dakle, otklonio taj rijaluk, dakle, da ne radi nešto u nečije tuđe ime, a ne u ime Božije, ne daj Bože. Dakle, svi ibadeti su na izvjestan način vidljivi osim posta. Zašto? Zato što je post ustezanje. Kad postiš, samo znaš ti i tvoj gospodar da li doista postiš ili ne. I ti tu ništa ne radiš, praktički ja, jel tako? Samo se sustežeš od pića, od djela, od gledanja harama, od slušanja harama, od griještoga govora, jel tako? I ostalih radnji, dakle. To je sustezanje. Sada, koliko je to sustezanje u ime Boga Đelešanu? Koliko si ti svojim srcem tu prisutan, to Allah samo zna. I zato Allah Đelešanu kaže da je post zbog mene i ja ću za njega nagraditi posebno, dakle, jer ja samo znam, dakle, Allah Đelešanu zna koliko ko posti istinskim postom. Pa onda Allah Đelešanu iznaći još jednu osobinu vjernika i vjernica, muslimani i muslimanki, čija će djela biti primljena, inša Allah ta'ala, pa kaže وَالْحَافِذِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِذَاتِ. Subhanallah. Oni, kaže, koji vode računa o svojim stidnim mjestima i one koje vode računa o svojim stidnim mjestima. Da ima stvari koje jednostavno naš stvoritelj nije prepustio nikome, pa čak ni poslaniku, da ih on, dakle, posebno objašnjava i razrađuje. Nego Allah Đelešanu u tekstualnoj evidenciji Kur'ana, u svetom, dakle, govoru Kur'ana časnog, ili u svetom tekstu Kur'ana časnog, ukazao. Evo ovdje, dakle, stječe se pažnja na to da vjernik i vjernica moraju voditi računa o svojim stidnim mjestima. Mi živimo, nažalost, u vremenu, dakle, kada je razgoličenost postala normalna stvar. To je, nažalost, jedna od tekovina tog svjetonazora materialističkog, dakle, koji je pokidao sve veze sa tradicijom, sa vjerom, sa porodicom i tako dalje. I jedna od tekovina te revolucije jeste upravo razgoličenost muškoga, pogotovo ženskoga tijela. U našoj vjeri, draga braćo i sestre, dakle, kazano je da vjernik i vjernica moraju voditi računa o svojim stidnim mjestima. Ja kažem našim sestrama koji nisu, dakle, u situaciji ili pa nisu dakle, obučene onako kako propisuje naša vjera, da imaju u vidu